kole video ya moga akole video ya monga te abantu ngakire chisimi ntabi na kemagana ga sign tiganda benga kuru yesterday na receive chisimi yange 50 na yule vya sana iko abantu ngunya konyora bali mukwa epinyoremi iko nyole video yane na sanga tebi onde na kitegera ka muntu kara abantu bagono kaka ke akangaini tiri mutambe I'm just 5-7 foot tiri mutambe omubere chikiro bwate 61 yona yeah iyo tiri monene abantu bagono kaka ke akangaini sawa mbiamono ngase to bagono kontigwa na batati nchemba tengi ngorogiro ntigwa la rongo batabinde agi fast ntara batainike abantu bangake simi bangere cyo jumbe awo nakini to sangala mongno yo maranga kera ku United States tande beti state akuru tande tu no India tande mboli ombiri eta tande beti tande beti p lakini no mongno le aged tali muntu le 50 na bara be 60 and above tande 55 and above kuru aseli yogina bongo tell mongno wa maskani kabisa mbia mno baba soko ngakira simi e message aba tena yama to inyole ko saba askere gintu to bwata to inyole ko saba ekibonti yakengire ndwara masaba nenu chinze chinga kiye ndaranga ndere video yana muchinta toligoro twakire mbia muno ase kwa turusira no mugusi mpaka bono stole bonega ogatoletera joja nyona toletera morara otoletera nyachae wana otoletera matiangi na maraga una toko suka buna gusi ntoma etibono na kituchu kokora maraga na matiangi bachamo omochonta ata igole njera otorokine ki maraga gose matiangi omochonta ata ndo bati viongozi byachira komba baleta amo omochonta ata nenje channel yane akimuswati nangi yoli nyesabere ayandere nkonya nere kine kae konya bagusi to semani chinjira chonse omochonta ata gusiga iga na Kenya yabantu bitungu itubale asenginja siasa lenda matiangi lenda maraga lenda bagambe bonspi simbarati dicha donyonga nenjo ndende abagusi bonspi asebale ayonsi to asabire mochonta ata amake tugotigira abo sirete so Kristo mbolito amina Nimaite ko sava andombara mo kontraga mate bo mungwano ne agency tamaiti ntabya ngozi nimete ko sava gabo ke now omosu ntondo ngakire simi mungwano ngakete simi ku Mombasa in fact ngakete simi ku Lamu tali Mombasa akantabinga bagusintu twara bosoku koyo minto okaboko na nyol renge timu ya matiange bagusimba hiyo okonyora ko genda ase abayiko yabwate kuzimba tane vijana oyimoka ogenda bogere abata bayikoyo vijana bitano nga okogokia abantu bali tiakogokia abantu first of all muntu teyora agokia nze kisiasa twale vijana bagusi na barabutara nabo bagusi mo obwa ku support Dr. Kengo Fred Matiangi na Matiangi to twara bosoku kutwara bagusi ange naye bata bagusi chikura cheito ne cha muhimu njira kana ngane ogochisiere ne cha muhimu na kiruta gustumira abantu baya kocha gusikira lituko chukura milioni 2.5 na 2.5 million talinke tole 2.5 turuchi 3 tokomenta ba Minnesota twa kire 4 kimoto tabiga igobono bagusi ntu twara boba usibusuku hokaraki we support konya Matiangi konya abamino onye Nairobi bugavana mugusi yotenenire mwekura kambaya mbaya onye no MCA inchuamo mwakire chikura omungwano ndaka ngakire simi kwanza uyo Lamu ante atinga abu Lamu aba ikoyo babwate senator e women rep ne MP MCA mbali ko bara abu Lamu tali sobo asenge nje iketenga insecurity chikabo aba ikoyo bakumia bakari alezinga ya ekere ndo bikubangwa semesa bantu babomba iyo boniga e women rep a senator ngate deputy governor ya sirete noro ni MP abayikoyo mbabu ati bosoku ogo support yo mwabo ekintu kya muhimu oyo mwaba kolegasi ekina kieko garango batabiga point blank buna mukwa mo base gutwara bosoku kwa Matiangi okoboko tara nera sako genda mwakire campaign kwa nige Swahili kwa nige Songo muna bono njembo ate channel yeke Songo ni Kiswahili ngo mwakire campaign yeke Songo nena mwakire campaign yeke kusi ndeti komanya kyako kebe naberego tutigo twaru busoko oyo ndaka makonga kresimi akantenga kurumolo abantu abo bamuro barosi ndiko kunga na banu bono ama na bano
Ekiombe gete baro seti kia bagusikia Nakuru town na Molo. Bakurigania omugusi enyumba ase enyumba. Chikura chonsi picha gusicha kuru Molo. Chibe kwamo bachibekete baya Matiang'i. Nurocha mangana bunale. Abagusi bakwebanga. Bagusi abunoto bento koba. Twebange mapema. Angete message ya magande ngagusi enyumba ase enyumba. Abantu nohene kiri kinyoro. Omutuledi Matiang'i nabo gufanda. Kiro mutuledi anyore gento. Aunchukanane ekinyoro kiaye n'abantu baya aba youth ba make sure ng'abantu ba sokire bakire chukura. Kemayene pi ekiro kimpento kokolekana. Utabwate fair aiwe. Nakinte gitikuchira Nyamira politics. Nka. Aire manyenga na toboronsi pikirase lakini gusi tomoe chukura. Because tindara muntu serious kuli Matiang'i chukura. Abantu bakufuso concentrate ndo bataita boka. Boni ikorochi tena kubuli swali. Bantu mbara register kwa kakura. Inkiro cha bantu bakubuli boka abantu batachira ba sub facility ya bantu bagende bake babwate ibande. Muntu naronyora uzitu kubate kibande bila kintawika. Gusitu kubate kura akitawika. Inki mutawikirali mu abantu chipikipiki mwate nga chipikipiki chiaga stage Jones chabigiro mabuta akaigoro yande bwate kura. Ando pikipiki ba make sure bunawe kubwate kura oirandirenka. Inki mutakora boyiko. Ene spirit yengi yo korozi gusi kiro muntu amanyenga ngabona ngo karato bintu. Mungwana wa mukuru US friend yane sana. Anga agrede simi aka facilitate abangwana 7 bakanyora chidi. Boniga ndetuko kwana izi ngende ngakishondo bonse ba register. After ba register to babeke mu barre. Na babente ko baboyo. Abun 7 urojo yonda cha bate 7 yondi 10 yondi 20 yondi 100 maro babate ibanda batara register. Bai womoye bande ba register yakogera korosiki sakukitwalo mweta mangana wo president turaiko konya ntoyo mbono tuikire bono tukocha bone binte byebinyi bantu mbaranara wika to ba jam start nakeki ngote banga aviongozi bikupuli bogambi obugavana oba senator obe mpiko Nyamira ni mwenzi p failures. There's no way to nyara 18 bako register Nyamira county moro 18 to tete chikura chitu chikebo 2 million 3 million kurugusioka indi tuto tuachiki murarara hegazeni bono Matiang'i aru Nairobi atirmboke paka gusi achikeroka ala chakote abandu naki endo mokora 50 elini piki asiki tokora tera Matiang'i mtumne asiki. It's an initiative in Uroko. Bogerega aliba weritrera Moroding. Turnout ya ringense. Registration of voters ya ringense. Bone kanyalikana kura chiri nchisaini. 250,000 ruta mubwete na bogereba karuzi 800,000 batarget ya setepe. Umagonte bikiki. Iko ruta arocho kubua tambe onye bogereke buka mapema. Raira bakarara bogereka kararani. Nenduku sintu iko korama kwa sayo. Na kingo tirabusi campaign. Tuko mwako yora era. Ya sato iki next year kuchenu suga tobanga mangana. Ntukwana bune vijana. Ningo korande video ra Nyamira, mbade nga Nyamira ntuchi kunyitigerale. Muntu ranga kete simyagante aba swati aromba takere Matiang'i campaign. Aba swati ngole tabale women aspect ya Matiang'i ni ya muhimu. Igo ujumbe bakekira Matiang'i muri obwate motevi. Aba swati baje se campaign ya baka suggest Gloria Ruba arosi ku kabisa abe chinguru akonya Matiang'i campaign, more especially Nairobi. Mundiranga kete simyante Matiang'i abe na serious campaign. Tabaso kusaleni abagusi abe serious campaign. Mundu muna kioni agonjo kana vie kanera otoki Matiang'i akonyu n'abantu abangaini bakole gasingia. Oyo ndaga kesimyaga ntevi Matiang'i agenda to the coastal region. Ng'abantu ba coast bachiramo muntu tayochira ali go take those votes. Ruto atara make keregendo kebagali angosoiro rubo tira bande ground. Ekine ndo kya muhimu sana. Matiang'i nabando kwenda coastal region ali what is happening there. Vijana amundu naronte tinga vijana bie viru sana setimia Matiang'i. Neke maana Matiang'i tutu amurangete vine vijana. But nera asa ikiro tuwe kidogo vijana. Mbona nyago umete vijana tumetuchi pretender tukamanya no muntu oli serious na into. Vijana togo ya koranga tigamba kodeke garba koke. No. When something is genuine, you don't need to show us. Ikobono Matiang'i tende era ni vijana. Vijana vya ukwanele mono squeeze vya children kidogo. Ndoka ni vijana vira ne back. Egarbi kwa chingo because enere support base ya genene. Mjamuno sana abasawuli moko alichi video chane feedback nako baje yesterday na agire mjamuno sana. Inje mbatebye sababu ngulu giruntigwa. Tindeba. Mjamuno mutisimo sese niwe subscribe. Bali muntu to support the channel, feel free to do so.